Guys, ang kok to confirm Saoi manus 75% borok masturbation Khlai. Jodi biswas Khlai Hinkhe amo 2020 ni survey nayo nadi. Aro 75% borok saka manto at least ekbar Khlai nani nango hinai. Aro asuk si claim Khlai Hinkhe real data wa taibu si bangna. Fiya Barbaad di okok baisimi paithaya. Nini aro nismi kabang machare rok tongkona masturbation Khlai Obyas ungo edit ngoi tongkana. Bo wigluo ek 2 bar iba daily 2 3 bar Khlai na. Fiya confuser arono chare rok Bahaikhe Yakarnai amo Kahamde na Hamya. Jodi kaham Hinkhe salo koibar Khlai na. Tai Hamya Hinkhe koibar Khlai ka Hamya Jodi nung Google sa konoi search Khlai dekha Hinkhe benefit of masturbation. Aro nung kabongan Wungnai amon prake nung wan sugnai. Mutungnai ang daily no go through Khlai mani abo Samwng sao baki Samwng ulo. Ani jotto imang kuplong Wungnai. Jodi ang masturbations Khlai tongkha Hinkhe salo 2 bar. Pi ang tini kok kicha ulta ka sanani nai tongu. Nung bujina chai tok di ang Tamo kong sanani nai. Basically jodi nung Google tong search click Hinkhe amoni pura benefit Mannai nu. Jodi amoni disabled ulta Khlai search click Hinkhe amo bo nung nugoi Mannai. Oh shit, Belai no saya Samwng Khlai ke ang. Tamoni am to hai Samwng Khlai na ka ang. O Samwng to ani life Barbaad Khlai ri nai. Ani Belai no saya tai Khlai ang o Samwng no. Amo hai one simu phane ni. Google amo hai Samwng no kaham no Hamya sanani iba Hamya no kaham sanana boga bisik jora nai. Jodi amoni byaparo saiman dia ang o Samwng no Khlai na to hangkai moja to Mannai no. Aram to Mannai no. Fiya bupura Hamya thang no o Samwng ni bagai abo nung Saoi bo iba wan sugi ba man glak. O Samwng nung Khlai na to nai. Ostor sekani ni dine ni edik ungoi thanai o Samwng. Nung Yakardy man glak. Barbaad nung muitung mane tana o Samwng no. Amo to nung moja mane si tongkhana. Fiya nung je moja ama bufuru ni bagai saja ungoi thangno abo nung Saoi ba man glak. मान लो आप 13 साल के बच्चे हो और आपने अभी भी मैस्टरबेशन सीखी है। आप स्कूल गए हो, बताया दोस्तों को कि हाँ मैंने भी किया, वो दोस्त ने कहा हाँ मैंने भी किया, पूरा क्लास साथ में मिलके कहता कि हाँ हमने भी किया। जब आपने जस्ट मैस्टरबेशन को डिस्कवर किया लाइफ में, बहुत मजे आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। करते करते आप सडनली 25 साल के हो जाते हो। मैस्टरबेशन आपके लिए एक आदत बन गई। Nung waisa Khlai Fiya waisa ni jaga wo wai nu wai tham wai brui am hai kana kubang ma ngoi thangnai. Tai bufuru ni life Barbaad ngoi thangno abo nung saiman glak. Amoni ni addiction ungoi thangnai. Amo nung Khlai Hinkhe no mupusi phaigla. Amoni pore nung Yakarnai musung phano tini nung yakar mangla. Tini o video no ang nini dada ungoi iba nini bufayo ungoi. Belai no lachi phano lachi Hinkhe kosto Khlai information collection Khlai kon ang tini tubukha. Taki amo hai Samwng sitra bai nung haksalo tongnani ungthu. Nono guide Khlai ni bagoi. Taki nung amo hai lama wo kasawoi tongphano Bahaikhe o lama ni nung ongkhoroi kaham lama wo phainani bagoi. Jodi nung buru iba chala ungthu. Tini ni o video nung definitely nung nanai nangu. Taki nung tini simiya 18 plus ngka college thangka apurbo nung o Samwng ni byapar nung saimanani bagoi. Jodi nung amo hai Samwng Khlai tongkha Hinkhe iba amo hai Samwng go nung jodi kasawoi tongkha Hinkhe Bahaikhe o jaga nung ongkhoroi phainani kaham lama wo nung phainani o Samwng ni tini ni o video ni Bisingtwi ang joto Saoi khnare nai masturbation Khlai mani abo Kahamde na Hamya. Takuk amon byaparo jodi nung Hamya Hinkhe Bahaikhe nung kaham Wungnai phaidi video no tung tini chengchine. Actually masturbation nini body water moklai ki nung amai Samwng go Khlai ni bagai musungoi phai. Basically masturbation kaisa sexual activities no hene chung Saoi man. Jefruni ni kanawa jekono sexual trigger Mannai. Not can be anything like Instagrams jekono video nukha iba photo. Tai kono opposite gender phano nugoi man ka Hinkhe nini bukhawo kaisa feelings tai musungu phai. Then you can do it and then you do it to satisfy your urge. Tai je musung mano thangoi payu. Amo Khlai mani pore kicha langmo kolok nanai. Nini bukhawo shanti man mane hai engnai. Nini basago shokti koroi ngoi thangnai. Then you feel tired. Nini sakni nutrients contents phatar ongkhor thangnai. Tai energy komi oi thangnai. Why nutrient dot because masturbate body ni poila Samwng body ni cements no restore Khlai nani. I amo kubui masturbate Khlai mani bagoi body ni nutrients vitamin khorcha ungu. Body ni kok saka pia joto ni sare important joto ni sare in fact ngakai masturbation Khlai mani. Chini brain no chini je Obyas iba addictions ama brain ni simino chengoi phayo. Jefro no masturbation Khlai apur ni feeling iba one sung good happiness ngoi phayo. Like dopamine indoor
Fini oxytocin amoni bagay nung masturbation khlayo. Apro nung tongthomung mane phayo. Relax feeling goi phayo. Jeni thani tension tu amo bo haksalo thangoi payo. Nung umay pa naman sugi mano jepro nung poriu apro nung masturbation ni pore kita relax feeling nani bagay. Try masturbation khlai nani bagay. Fiya nung pratiksha tabo waisa masturbation khlai mani amo salo 2 bar iba 3 bar da ngoi thangno amono nung Saoi bamangala baihke edik ngoi thanga. Jekono samung nini busago dopamine release ungkai amo beleno chances phayo kinu o samungo edik ngoi thangnani chance kubangma for example chuak nungnani cigarette nungnani tai samung sitra chanani phekjana mani chamani tai obviously masturbation khlai mani amhairo tai aron simi changoi thangu nung waisa masturbation khlaiyoi aram nangoi thangnai Fiya amoni pore nini body kicha weak ngoi thangnai tamoni karon nini sakni shokti komi ngoi thangnai Poilawo nung sapta waisa klayo abuni ni baga komungoi thangnai side nung salo 2 yake 3 bar nung khlane ni muchungoi thangnai and trust me nung amhai klaimang tongkhai nini suggestions onek hamya ngoi thangnai durbol tangoi thangnai sori tongthogya ungnai mai chawoibo sanana muchungi angnai tai baki bororok baki samungo edik ngoi thangmana haikeno o samungo ba edik ngoi thangnai like drugs nungwe edik ngmana haikeno o samungo ba nung edik ngoi thangnai salo nung 2 yake 3 bar khlaiya kai nini bakao nung shanti simangla nini body wo sudu masturbation khlani ni mamangno mutuk mane tongnai tamon himanile o jagao nung beleno tongthok mung mano Fiya nini nutrients onek kom ngoi thangnai nini body weak ngoi thangnai tai beleno nini sago shokti koroi ngoi thangnai jodi nung amono really control khlai manje Hinkhe sapta waisa iba manto waisa amo kahamung nai jodi phana amono nini control ni yak lai thanga Hinkhe nini Buskang ni salo nung belai no weak ngoi thangnai tai Buskang ni salo nini belai no kotor kaisa bemar ngoi thangnani chances kabang jodi nini kaisa exam soloi tongo Hinkhe o exam nung kaham kle exam renen bago nung belai no kosto mannai yes I am sure nung jodi ani o video no nung kaham kana kangke nung bujue man khana masturbation khlai mani abuchini bago bumsuk khatarnak bimari hinoi jodi nung bujoi tabuk ni simi nung masturbation kom khlai kangke amo acceptable Fiya uncontrolled gakai bujisiri nini life borbadini lamawo tabuk masturbation no chung bahaike control khlainai ani o video ni Bisingtwi tini chung saiman lainai tai bujilainai masturbation kom khlai manani bagoi tai control khlai manani bagoi haide Hinkhe kaisa kotor questions khlainai to khlainai tamo sakhai to sanai tamo so nai di angkunu kaisa Bahaikhe norono bujugnani phaiya as a mentor ang koroksa nini dada iba nini bufayung goy fai kanor ni mobile screen no Fiya masturbation khlai mani Kahamde na Hamya abota ang Saoi mandia norok ni jino bujoy man khana sala wai ni waitam khlai jodi nung khlai ke Hinkhe amolo nini baga kaisa belena kotor bimar phainai example food Samwng chung bachinen baga chini baga bumsok proyojon Fiya amono bachung ঠিক মতো চাওই মাংনো তো Hinkhe amo bochini bagoi beleno kaisa হানিকারক ngoi thangu masturbation emon kaisa jinis nini body nutrients khibi oi tongo aro nung beleno weak ngoi thangnai tai obviously masturbation uncontrolled ngai amon nung obyas ta khlai di daily phungai bacha khaina nung tu nunai nango amai khaina nung bon daily activities ta khlai di oigleo waisa iba manto waisa amole better tabo nung wansuk to khana bai saka saka asu kolok ta sadi Baihke amono Yakarnai amono sadi so guys tongre ko tawana de takok ang pura detail kai sanai tamo practically reason o addiction no Yakarnai o addiction no baksa haksala thangbai manani babai amoni sakang chung saiman nai ki amoni obyas Baihke boron ismi shuru nung uiglo waisa manto waisa Fiya daily 2 yakai 3 bar si nung ungoi de thangno amo hai bai banjinani bagoi tini o kaisa lama solution number 1 avoid porn or sexual content mostly chung amai samung khlai sakang kuno kaisa jaga chung nogoi payo chung Hamya samung khlane ni musugoi payo but problem tamo main reason tabuni salo asuk easily kai internet accessible Instagram bo accessible kuno jaga wa amai samung stra nogoi no thangnai ki nukhar nini bakha directly o jaga no thangoi sogoi nai jodi amai no nogoi kono nini bakha samung stra no feel ngoi phayo Hinkhe nung Instagram iba amai apps no uninstall khlai pai di poila tai amai apps ro baksa haksal khai tongdi sudu porn video na kaisi menini problems ya ang porn ni bokok sanai
amoni sakang nini basic trigger hinkhe Instagram tai normal website amo hai site amo hai video iba photo nugoi mano o jaga o nung kicha mija nukhaino directly aim sogoi nai porn nainani bagoi poila to nung kuno jaga amo hai sexual activities nugo hinkhe amo hai jaga ne haksala tongdi tai nung kuno kaisa jaga o amo hai photo iba video ni bagoi nung follow khai toni khai so please nung amo hai rona unfollow khai tai uninstall Kiridi jodi amo hai no unfollow khai khai day by day nung masturbation khlai onek kom ungoi thangnai tabok suggestion number 2 fine porn naimani abo kahamde na hamya abo ang saya nung no set khainai abo Fiya ang no really sanai porn na baksa nung haksal tongaman khainke please nung haksal kha tongni at least nini exam ni kanawo tamon himale porn no nini life jotuni salai problem kotor unrealized expectations Kiridi for example nung badra thanga kai jetemete nugoi wants to move fainai tai nini kanawo onno gender phaiganke nung bonobo unrespectable ka kok sanai nini feeling nung porno thangoi tongnai nung bono jemon nini close friend nini classmate nini bukhok jog nini bahano khaike nung bono naikol kara nung bono kaisa bakawa hamya sitra tuya kane nung bono follow khane like nung jemon porn nai mane hake tamoni himanle directly nung porn mai phai jemon khoksa bukhok baksa nung nukha keno kok saka keno unrespectable kok sanani musumai nung bono kaisa nini friends iba nini bahano khaike nung naharoi nugoi mangla tabo nung sanai porn nai mane abo nini tamo problems amo to ani happy feeling chi Kiridi porn nai ka tabo nini problems phagla nini buskang chi problems phaine nung kuno kaisa nini lady friends classmate office staff nung boro no nung nai Fiya nukhaino nini bukhawo porn thang sogoi nai salsa nung kai jagnai porn nung jemon nugo amai khena nini life partner thai nugi hinoi ta nini bakha bayoi thangnai nini life barbaad ungoi thangnai so amai sexual content ba baksa haksala tongni basically Instagram tamon hinmanile trigger ni main point amono solution number 2 daily morning walk iba exercise Kiridi daily kam jaga chini activities no Kiridi hinkhe chung 100% sure o duita solution khlai ka hinkhe nung masturbation ba onek haksala thangnai ta ni life nung nathak tu bi mannai health dingoi tongoi mannai tamon hinmanile masturbation by gym exercise miliwe mania amoni ni shorul ni baga belai no kaham Fiya ang nono saya kinung daily gym thangdi weight lifting tisari heavy weight tisari at least nung daily morning walk Kiridi yoga Kiridi normally exercise Kiridi tai nini shoril bo sob somoy healthy ngoi tongnani bagai nini blood circulation kaham ungnani bagai dopamine release ungoi thangnai tai nung jekono game Kiridi taki nini brain o dopamine release ungoi thangka hinkhe nung masturbation khlainani onek kom ungoi thangnai solution number 3 vitamin komini bagai office chuti phuro saichung tongnani jemon basai maya ari tini le pasali tini office chuti ba amhai rogwan sumu phainai amhai rogo kaham samung chadi vitamin ni mani chadi hinga nini shoril no health dingu phainai solution number 4 saichung tongnai saichung porinai amhai prutebo amhai samung sitarana musungoi phayo o jarabo jodi nung amhai feel ungoi phai ka hinke kaham video iba for example kotok podcast kok borokni nung abona nayo iba khanaboi mano take nung nini brain jetemete wan chumu phaine babai tai kasinu kaham kai no mukti phaine babai masturbation Kiridi abo kicha jorani bage moja Fiya nini kicha jorani moja amo aste khai salo 3 jake 4 bar khai jekte ungoi thangnai ta nini shoril bumsuk durbulata be weak ungoi thangna abo nung saich mangla kicha jorani bagoi 2 minute ni bagoi srapsa ni bagoi chungje maza mano abo nini bagoi jindagi barka saja ungoi thangnai so guys joto ani ta cook tai bukok song ani video nok bahai matong jakha please norok last ending jodi na kai hinke norok command khai sana bagoi tapok di joto ani bap sono bahai nang jaka tinin ani o video hambai joto ta cook tai bukok song no